When you be in CSE wa him fie ho na atena se na se atenka boni bi ba ho na be ma ni dwane ja ode a ene ye wa na waye eno na emfa ma mi show yi so eno nti ba bia obi a no se wo pe heba mixture papa ya hye ye dia fa machines mu je se nubina papa ye dia eye chifas mixture na sanso so ena ema eni meme so yinyina so yachi atum irofo e bema uko 2 minutes any 3 minutes dey pomodia se obekọ akohwe hwehwe G-fast mixture a echiri kwan na fi yare konkra bia so a atena wo so ache no eye G-fast nko a ena obetimi esia no kwan ba bia wo bia no one numbers ena etwagu ewo o screen no enim no pomodia na frewo Midofwe na sa na Angel Cola na so be ka kire say ba akopa e ma ne meme nyina agi atomo no eye adonko next level say ye wa ba ma ema ene meme nyina ye midofo na say hey abrochirefo mi say Angel energy drinks mi say wo mu nyampo je say eno ane say ye de shipi wo msa ye de enye easy omukwa adwuma ba no mabupu sei no munya Angel energy drink dia na chese omu haw no ni nyina to etwa bebia wo bia wo Ghana hase ya adwumadin eno ene die nam iti so okoba no abra susu fendru no aha it wo dia eye Angel energy drink bedofo afi wo bia e ban furniture dia eye kind of antique furniture baby I will be an king of antique furniture say we could so a promotion at the baby I will be an Bomadia na kwachi location or La Paz Honomoa opposite Apprentice Sport a wana omo but of way na say backcast smoking con dia a suman motus na casa papa ifi baby I will be ano so pese we use ka bi a che na pese swapping de eno ane esuman motus mid of way say ensemri jumedi so we win say experiences in life na metna sisi na me ka experiences in life wa wo hwe me Jesus say mama ni hunu nti me ni ada ho bibri eye no kre bi gidi say mama ni hunu nti wani ada ho saa na me so mama ni hunu nti bisumeni ada ho mi twa me ho aba na nne me se me ba enenno a different level kra and oye mo kinkon and oye mo chese pro max i twa ho aba na ye ba enenno ye bebrem more levels ibaisia Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties? Get-togethers, events, and celebrations, a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment code. Awarded the man cardless or Ghana. A Suman Motors and the man. The person of Sumuji, me buy a card to free a Suman Motors because so what you come you're so track self swap car. Let's Suman Motors ready to help you. Me a Suman Motors is me rival car that any somebody about. Or the mount no to crack. Institutions for be a here. Paper number. Oh, see, I'm a G-fast Mr. Tum.
preko pene say eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fi enye mapemfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyenya emfie dumienu FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Chifax mixture pa Mirafo me mo akwa babiem Yankopon koso nhira wo ma me wate esan se woni ho a me so mini ho onkoso nya okese ma me seda ne da unya Angel TV fo unya ye I mean adaje e oye ho ai na wo se wo bring nyina esan se woni se Angel TV de enema pa ena wo hwa ubenya e wo so Yankopon koso onya okese pa emaye enese yen celebrate misa kam ya kasa minua be mama de nyina ai ano ye mkinkon ono waje ono de na Pro Max ana X24 Max ana aha sa openipa kro opene ho no mi akasa minua be ma nana ya bua Kumawood great actor bakope ai nana na ho ye Krista do me ho ye pa na wo so e nyam ya do ekoye atense obi otie bia na ho ye obi a ho ye Ewrade ambassador ye suide ye ni mu an ye beko ye ni ba ni ye beko abuze afọ ana mi ankasa be sofo ma me ma de nyina me nua baba akoba no ho fe oba so no papa bi mi bro ni enya tese be bi asoso ai sofo ma me papa bi juan ai onoti an ho fe ye say camera ne to ne nine so a mo be hu say yes and nine bi wo ho pa nine ye tese Pro Max ankasa tese nine f mi ni bi ntise mi nya bi sa na yara me kampo pa in fact nine say mo hu nine f kama sofo ma me we die so ma make nkon pa ai na bi ankasa me papa ma de nyina Apostle Thomas Kusi apia papa wakasa etoni penyina koma so ofa futuo wo mu oye ja oye futufuo papa we oye nipa se tese oye ja ma ye nyina Yankopon hia no papa me mo akwa aba original Nayas papa Nayas one papa bo akwa aba me hu an me ni agye isan se okasa me akasa ebubu me ebubu nkonu e wo me mu nyina stop mama pacha obako die na me Israel so bi ahon ye di butu no bi di free jama na ba yo di free jama ni ba na ma fa hwe ama na me niam aka nsuo so up to now e medru ye na me be na me hye ba yo eti niam na medru kra ne butu no de me de ba na odwe ho so no me da se ya mi sha na ene woni e be share wo abrabo mu experience kakra ama ye pese hu briefing about your background kakra baby a wo free baby a wo go school I mean one ye pese woni e share yeah kwanye nam so a obiwura acting mu ye pese woni e share program we life experience life program so ni petitu na e share pay for madam mesre kasa kakra na makasa yeah nana ye bua esiama me yankasa mini ma hotedin di lollipop aka nyamin kempi me signboard kese okay man kan bi anhim ise me fibo set nyankopon obeye mi se ewiase ankasa na ye wo no wanya abrabo ahyase a na wonye nipa sanity me dia sida piece be me twelian pon me manager kese pa ene me twelian pon nyankopon ekuma man kwa nyankopon ano bi ntabi nyankopon
One no kura me different me fibe me kwa me benyin na ewrade ne me boafo. Me fibo set nyankopon. Me bia me tire bia me boni din. Na me hwa no. Na ye bo asiama. E fan se mabre. Okay. Me nua ba mabre wa setrem ene abrabom. So for fire just on a kind mabre pen, me shoe pen, matete pen. Na ye nyina ya bre pen. Ya bre pen. Ya tete pen. Mo na ye bo asiama. Me fa ne se ye wo ose kroma bonten so. Okay. Ene ye tete me. Ma chiri pa ye se chiri do mase. Okay. Me krom nko na adwontofo bebre wo. Wow. Mark Abraham. Adwontofo bebre me krom nyina na bebre omo ye de omo wo se chiri do mase abonten so de. O pa adwontofo akukudamfo a ho no mo ye de omo free. Okay. Na baby am fa ne sisi amete ankasa ye achiase. Okay. Sofia achiase. Okay. Wana mete a wo frame adwuma. Okay. Me ba na mabeye. Okay. Na nyame nem no kuri ni. Na ye bo asiama. Echo school we he. Me go school. Me started wo swami. Okay. Na me wie wo achiase. Okay. Na me wie in fact. Me sorry, mama nyi mani kakra na mabre. Me de nyame hwa wa bre pen. Mabre. Wa su pen. Mabre. Abrabo asase no na me ni obi a. Okay. Me nua ba wonim se ewi ase ayewo no yankopon ni nhira ente bokro so. Okay. Se ewrade se we hira ni pass mesi ayeden we wie wonwie ewrade ni nhira ente bokro so. Me wie school me kwatena me no obi kwatena wo ye friend sen sa kuri abijan. Okay. Metena ho no ma na we school ben level ben. Oh, me we school ya de na twa ato last. No ne Form 5 last. Okay. Ye wie na emu twam. Okay. What I say? Okay. We ye ben. Antu musam pa cho me come asem. Okay. Nayas. That is when we school no. Me say me wie, ona ya be say de be kai. Ra. Nana. Oh, see, me do for me wie school. Nana, oh, me wie school. Me ma wo yi me wie. Me say last batch ni calculate na we. Okay. Ye be ba ho. What dey yanko? Era ko pia be. Yes, papa. Me wie ye me ni obi a. Obiri me kwotena. Kase pe bia dey atena. Me kwotena Abijan. Ekpo aye ma me ne kwotena ye say na ante kwedo. Me ben bobo no. Yes, what the atebubu. Okay. And no man yes ya near dress school so animu say to we create one of crime fan say bia ye white minim. Me ye nkwase adwuma bebre. Okay. Tena wasa me ye dem me ba machi. Okay. E wa Ghana. Me ba ye no. Me beton fus. Me di ka ba cantonment. Okay. Me nua ba agrada. Ne yi fos. Okay. E wa cantonment abonten so. Oh, okay. Agrada ya. Enti agrada me woni me but no mama part ade bia. Ye na ne prefo so. O tie ne contact on social media. Exactly. Me ne nkwan pa cha me so. Emie ki me ne nkwan. Ki, when ye ki, no kra e da social media. Na ye fos. Okay. E wa cantonment abonten so nkran. Ti ye wie ye na ne Mark Brown. Na me sa na tie dia mesan so aye da akomani mu abrabom. Okay. Ti me Mark Brown na Mark Brown na san ko yi fos. Okay. E wo aduma bontene so. Okay. Fos lie. Ti yi ane le ko Abijan. Oh, okay. Ni akoton. Oh. Nti no sister me kwa na maba na ye boa tie na meye. Iwu ya na se Mark Brown atwe no ho. E se me mani bia nye den. Nye. Ti me ba ya na metna ase. That time no I check akra na oh la la. E was set me mama ni ye den e da ho wa abrabom. Me nua ba me fale adwumaye. Me bubuja. Na me bubuja baby a me kokosana e follow si wo se bubuja na beto na aduane ye fo no
Oma bechim, oma betomi jano ma ndoma kwa ade aye aduane. Mi hwane pra ye pay. Ti mi hwe na mi hu se bia ana ye bu asiama. E wo se me chi bayire. Na me chi bayila me emo 4 o'clock. Ma ko yitila apia da kase. Na me de abetu se wo. Ma ntima asali opposite wona. Intebedo na mechi akwensafo na mechi na etu hwia wo mo. E wo pa wo pa ni a wo twi mako. Wo begitwa je ni. Yeah. Entenam so ni je ni na ye de enam. Me ma ba misika ho ye den. Eda. Sister, buso ana achi hwia wo mo no mo beto. Me hu ya ne sanya me adom. Me kwa nkran tudu ya. Na me ko fa ne ma na me besele. Inti be se bia week na ma gigi misika na ma san ye de. Eko. Te wo mu a musimedu Nigeria kwan so. Na me ko Lagos. Me ko fa ne ma ne ba ni nyina mu. Te me ko fa ne ma me hu se na ne abo asia ma. Abrabo no ma setena no. Ayete. Inti ewrado so ye dai odi manim kan. Te me bo modin a me ko manim na me nya ska kakra that time at 20 years to 21 years. Me akase wo se menya quarter prot ye de to. That time me nya ska. Okay. In fact me nya ba. Brebe be see hu bra we start ya chimuja anytime 97 mu ho no 97 okay 97 mu ho no intina ewrade guso wo ye de wo bie kwa na ye de ama me na me bo modin na me nya me plot okay so abrebe na onya first plot no 1997 wow na me che boys quarters bi say school dan satam sa na be frene say school dan say ya intime ya na jama di me kama me simi patcho me ntina kuma say abonte wo bo wani na time aye de aso me nua ba ye betu me me so me life se na menye na wonye wo ye favor na to say kwan wo be bo me ma me da me mo no me ma me da me ka because of opon bibia na me buade okay yeah me nua ba me kokwaje ye timi na mo so a me ya yi na me hunu say urade bi ekram say ah Miss Miko school ni nyamianum ni kurini na minim acting. Oh. Wow. Say ya kwa ochra, won say eh wo school boy no ma kwa ochra, ya kwa ochra keta minie. Enyum kura minie. Ni e frɛ me ka ewu. Okay. Now guy name no. Me guy name ka ewu eje so anyum so ma minie. Entina me toa ntino. Me be wi school na me school ya. Okay. Say mu ko school kura be dey no mo di first. Say me nua ba mini musechwere amponya kopo ebe wa akora beto wanga no omwa wonsam sei ewrade wado achede nyina ye den eche wonse tu be biem sei no wanya nipa obedi wanim kan obeji aye den efre wonsam teme no ewrade boa me na mse me twesini because am ye ka ewu no ohia na mo onworo ohia sem from ewu ohia sem from edua mono na me ankasa me di ma nwensam achiam se wo se me twesini me nua ba me ya na second sent to be by baby na metena na mechi kusia ya chie okay papa yi betena ho na e friend second sent to be first sent to no wi na second sent to be by okay na so papa me pesa me di machi brebe na oka ho asemi brebe ka ho asemi 2021 mu ho na okay yeah sim pesa me di machi na ya bo am pesa me twesini oh yemfa say the wasi agye wo ho ne ante ante no yentumi de emfa anya adwuma me nua ba me pray tino me pushi wura ti me wura mu na me tum ko chese te so 1 month o me that time chewa na waba me tum ko set so ye beche aduane se die sister me nya bi ni se me nya star o nya me na aboa se be nya ni yade me kwa mkuta me girl wo nka sister meta sa resa chire kra ye den enka wo ba de nya me asira no na we sira no yeah sister my bro abre
Did that time in nature, Miss Uncle Fanny and money at the eba. Okay. See me call Fanny and my buy. None but told me them. You could share more man swear to be my first movie, me need Judas. Okay. Judas, yeah. Me and my papa, my dear, you know. This one, I'm sorry. No, I must. Okay. What's the saying? Jumana, Mumma. Okay. Okay. Me a cowboy, Jumana. Judas is shaming, cross another. Said he was sitting, a rather by a water. Nana, I was there, and I'm a worker. Them so I be me term general for. Sister. Nina namwa holy progress by. Nigeria ni be trace ni wa ha no. O by we trace ni. Nya ntaban. Na me am papa ma de nyina. Katagro nya ne baby ko. Etresu ana ma sorry. Wo se nana be fa baby a. Ewrade be ye watom. Ama said it was here pray I fear sin no. Ewrade be ya wadom. Sasa me okay dey na che say enye 2021 now. Say me sister me better na maka. Okay, e be 2018 mo ho baby because 18 wo no me twesini. Me twesini ya. Sister me twesini. Tell me name. Me twesini o. The academic kra nya asem ketwa. Okay. Eti me nua ba omo hye me nkunan. Na chewa so anya ne baby because na me mfa baby a chewa de onya ne baby nko yo say chewa o se na so na bro chire ba me kan but o ka se onya ne baby onya ne baby bi anko no me nua ba me na mua ja go try fruit tonga okay ma ko try ba tan modua okay ba tan modua so ma me hu ye ma me panyimu wo di sika to wall so wo di ikodi dwa wo fato o bag man de kodi dwa no se wo kwa na efra to kwem wo ma so free school ye de e ba na mo nya scan ye de wo kwem okay e na mo fai wo ba ya so me wo fa ase acrobet na afesika no e na wo bo dua ye siesie fun wo kwem e ho no se ya anto aka nya ase ye siesie fun ni se ya na kire se wa wo ma ne dua ne ye de nya obata modua okay no ye mo ene peja me nana enkofo se ase umpe actors no ase wa colleagues be ma no umpe o masem adentia ase masem oni o challenges manso bi eda me no obi any problem it's a legend enkofo dey see me no obi any problem me no obi any problem okay me to am kofa junior na ye bo abai okay voice ne wanya okay body language ne wanya sister etem ka so Yakopon obewo obi ato wo no omoa ne twede ese na de Yakopon de be me bi a hye ne nsam enti wotum ye de ensesane da na ebo a wa ware yeah me de me ngwale mawo but won ware me ngwale mawo okay abrabo ma die challenges pa na wanya pa meka say rent mi mfida e wa adwumanim mfiem den challenges pa na wanya oh sister me no me fa ne se bia na ye bo asiama ma brabo asase no me fan se bi obi beji din se sia no abere ne foundation me bede me foundation wa bra na ma bre okay ma brabo ma bre enti wontum ne me ye de empem challenge afi ne Yakopon ya wadom aye na wu make a me start abrabo asase me regale okay e di dama de ye de eche me what else enti me ni mo bi a me share challenge bia wo me share challenge bia na ebo ensem ne doso ensem wo ho ye pesa woni ye ka deep experience no deep ye pesa wo ka cause ensem wo ho enkofo so wa no ya dodo ade ntia me ma no nya yo but say wo social media da oh David ba me ma no nya ya wa no nya ya in fact nya me obo me no ana ye mo video ni bi nchira wo ana obo video kra ya we say in fact me no me ma wunya me honko okay me wi asa me boy ye woni se me nua ba me konto kwada wo okay me konto kwada e kwa me metene so ana ma so waka kire me se nana anu aye ana
o krofo ka tem say na janu ya na kwa me ka tem say wo so di a so de dey wo de ba no ensranka cheri amponyankopɔ ma fibo set nyankopɔ na basada me so ma di free me fi baabi a metuma na mo bia camera si me so me baabi a dey efre dey eba sister woni me say metuma me atiwie na me wura be system ksa na we kure free na ye dey e bai na agi me nsem ma no nya ya enti sa atemdidie ne sa scandals and scandals na etwa ho ehia social media no no because eno na wo so say na wo kan ba ye di atam wa bre make sense okay nti what am die na make sense I atam di na make sense na wan kasa mesi me dan wo ti asam na me kan mesi me fie wo nim say na ti to cement po wo nim say ti twa block na na me ko na wo behind me dan me no kwen pata me pata wo sisi ma no na behind me dan okay na wo ba ma so behind dan wo so na wo pra na wo to papo na wo to kire no okay enti adwa twama sa wo betre wo oh okay enti wo ba fefo to akire no what to na oh okay what you say okay na me say me tie kwadwo kan salary menya obone akrobeto madam fo no okay ye to Vivian freedom ho no se me koto credo mra me koto credo so ba ye no credo ne nko ayi na no okay na me se me koto sana me yi mi sara ensa bia ese moba abo me se me ko achi so pa ya say pow sister too many me anya bo woni so ni na wo so be bo account pa woni na wo no refer to kwadwo kan san le we I no di ma o poor me say pa no se papa so na de I was say ya bibi when you about China o ka fa nchen chai eti de na o de ye no de na eh na sa ne sin ahye ne sin ahye sese kwadwo kan sa o to ye nipa be wagija sa adwene gum adwene wo di adwene o hura adwene say mu na fa to nkwam na so kwadwo so na de be wo there be ye show we live experience entina me ka chen say me kwadwo kan sa me ni asem wono oni misam ni asem so the movie ya on the is it 23rd entima no nya ya May so be ko bi ye nyina ye ba exactly ye nyina ye ba but we show so ni obi any asem for industry ni kwadwo me transfer na masale many problem. Okay, so actor bi wo ye kuma wood industry ni mu a we look up to him as a obi wo mu a wo hwe no say wo pese wo yet say sa nipa na na me na me no obi am pese me yes wo no adentia because obi e ba wo sem pese e bi afa ne say Nayas ba o pese me yet say na Mama Brown and we so ba o pese and o pass for your son it's over to you. Oh no, say make us normal because me Brown me beto do industry you really happen and I make us also beto e bi akwadwo ene akwadwo we in the ekwaku manu mu nyina bela samwa mu nyina wo industry nim etu so betimi achu say oh me so pese me bet say e bi a your friend say Lewin and answer of across and I bill eti e say wo bi a me dia me kasa die na ye bo asia manya me nkan bi tie me die me nim ni pa o pese we look up to pese sanity. Oh really? Me back because me I think say be a me no. Say they me see come nim no. Me fan say brother I hate pa. Hey, you have so many fans and comfort door. Just say comfort door pa. Comfort brace so e show so esua. And I make us no yeah boys ye trasa skit ni ade omo no aye omo sua no ya ni nyina bebre na esua firi ho unzu se eno no oh but eye ade nti na ye na say ye se wo sua na fa kwan mu de a ena awrade beja o it we are proud say one wo ya wona me patch me gitum I'm proud of myself era papa patch de be seconds na Nana, my friend chat say ma NGTV ahwefo nyina na me nchia na me namase na me mo menua be me abaso say ewiase na eda ho no soma do so benyo bi ade ne hyen na adwumadi no bi edi nti wu awrade pagya wa eyinhra na se na otwan no na me tie ne twasem no say o sati na anwum bi sibiti na mpadu o say adwuma bi no wiase ma me nya bi dem so ofulu sa nwum na adwuma wa ye nyina no ye hyehyede anasa na muntu obotu obi e wo hwe sabe onyaya ko be so no at least obi hu se sa wiase no ye wana muntu me gidi se na wo kan hu se wo kan ni jemu but that time I be onamu na
na rehu but as na ya tete no ko obi say me crowd me be wiase be ye de be ne ye ne ma 10 ye no na se abra bo ye bo nyina no we di dance say no matter the name nyame wo kwan bi ana nhyɛ bi de wo ye nim ya abotrentu ko no maduru nku onko to na mo bi oku no wan yin ntote ye a o di dance na all transport kan bi o say ye tu ni for say ma ne mfa ba bi na say na was there any time and now all contemplate and all dream wo say adi me hit dey agi sama for ba bi na because answer set a foot to be ba no na e bi na mo ntu obi yes me pese bi me pese me yet say ma for because ni pam ye ne tu ni saafo according to the kasai mu no etina me ibusa mo say na eno ne adwene bi aba na adwene ana na ye nkomodi die tete because o sisumie no say tata retu ni for say mane for ba bi ana santo wana bi obi second santo bi atu ni for say mane for ba bi na me nima na mo tu across but the be kan be sie wor ba bi na wo bi twa atu ya na wo kan wo ya no you see sometimes ye ba no nyuma dia ye di ya ba na sika se dwuma mo ye nyuma yi se protein sta wo mo cigarette sta wo mo ba se muso busan se wo be pista na wiye no esu sanso ben na odi manipa bebre ni nwini nipa ho ye dwene ye di ho what you say for state anyway say na we be atini one day enye but Ghana na ye wo yamamre ye wo entete say na wo twen na mo fresh we hwe wo de wo ye de register but ono hwe na ono se bi onim no o de kwame akoyi na di wo ndi ntia o be fa ne no oh yes o be hia na wa fa ne say ye normal wani be ba ho so akoye na kasa ntumi wom da bia me transfer ye tali di agro no se nyame bo ye ne tumi nyame de mu anipa amadipa dance so ye adwene tumi ye de dwene na tumi ye de kasa na ma ye sonko fo mboa ho enti se wunya tumi de kasa bo se ma me ka no ye nshira ko so hu de akire was the west aspect their spirit and their life it is yeah ni atas de twan crofo da pan hu mu enti im de be kan nipa bre ho ma bra bo asai na nsem ma me mutu aka kire mo wanim tantan asem no waka no wo di tumi bi akata wo nanim ne ho ofe ho namu bo du ba bie oni ani onyam enti am ta tun crofo fo sese ye be hia bibi ya because ye nya hia about the power of west enti when the betumi aye the register there but ade unya another understanding who say to me the kasa echi it is answer me kain e woni sunsanso de onu tie kra nim se me tie kra no e honhoma bete nim it is you have to be careful some wo tie ko body language na one the five senses no you are who you mean you hear de wo tie no ene sesan de wo hwe ene sesan de wo test wo no ene sesan etinye ma twa ho ahie nyina wo impact especially kasa enta wo di pemu ni ye da bi ebu abom na ya tuntum ko anim nipa twa ho ahia obi tu da se no wo kasa nyina wo say nipa bi de shame nkran nipa bi de shame nkran sa krofo ekura kodos se nkran bebu abo untimi nya by na story ni different so there's power in west and I know that sometimes we do say there na ne mafuto takam de be ko ho ne say na wo twen for fun but ye any pain as matter to na mato abo no e to ni say dia dia ya ye to say chere say o de boni pa obewu sa na nyame ye yen to me we kasam e to do no kasam bi na to me dia chere bebre nim sa de no e ti hu ni sa na at least they will measure some of the words I can. Thank you so far. You know they say to so to snatch for. Actually upon Yankopo. Maybe do certain say Radi Yankopo be a Joseph na was sha well Radu yi ni pie ye no. Hu mo na ka me ho. Na was for the mi pie. Maybe do certain to say and ma script I mean to follow script. Because you are not worse name but say ya. Never. And one of the best Where's the neighbor? Where's the neighbor? But yes, see me I will say and what atem die no. And 99%. Yes, I say. One more yard of the neighbor. Man, yes, I say. Yes, one more yard. Can you look credit me by you? My bad you. So we teach you. Let's me teach you. Na yes, and what yarn to say when your baby are not ban anyway. It's broken heart. Hey, what one? Now, so what? But yeah, but yeah, yen try a home na ye ba mama obebem e bu sia ye je abrofo nka ye ba isia. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola.
For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Wait, dear grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Awarded the man Gladys or Ghana. A Suma Motors and the man. The person of Sumujuminti. Me buy yana me car, me tofu a Suman Motors because of what you can you track to be more careful. I have tell Abesi what Abesi. A Suman Motors, no accident. The cat Nayas didn't speak. So better or car, cash, so better swap or car. Let's Suman Motors ready to help you. Me, a Suman Motors is me rival car that. Ayeni. Somebody about or the mount no to tell cracker. Institutions for be a muhia, a be a carby, over Suman Motors, on sa, ever count you. The patron numbers and a good screen name. You just call. Okay. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me and Century. Messiah actress, and then you ma who do pee and na medjuma dinti, ma pomi den hu hia me papa, na seba ma pomi den hu dia, and one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture, mitimi jina pabwa tenten so, just a Jifax mama your best simwankasa, minya bema. Ebema wusu wa yebe mama pa. Senti a meji Jifax Mr. Tumpre kopeni se. Edro no hote. Yedi afa abefu nimdie kwanso. Eni fidie wonwosuom. Ena ye ne Frenchem kroje. Yenu nti ma yere sadie. Enu wane Jifax Mixture. Nemo mitie. Enye ma penfo. Oba a oma akwale no fo. Ana akwala a onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa egedie nkratoyi mu agye atum se eye. Jifax Mixture. Pa. For Mamuina Quaba Bim, I Chakasi and Coma, Bianca Mifira, Mr. Udati Lamte, Papa, I mean Shawati Wakuma Pa, I Kitao, and it was Josh from Quan. If free Germany by Bogabacope, Namami, I mean Shawpa, Chia Ebusian Force, Eshamina, but for Koshoa say, Anum Diano parties, nature say, occasions be a echo subia. In fact, Sarum dear, we say a day, with minimum bear 5, Angel Cola, Angel drinks a day, Miss Rose, one pebianoma, why you pebia will be a modia, do what will pay to be a, oh yes, a friend and I ask, open Mianca Sana, me bed delivered the mawa, baby, I will be a so honey and chikrana, Mianca Sameba, a baby delivery, no, but the amount, and Chakasi and Kuma, Angel. Group of company in Pennyphone workers in Yakupon Shramopa. Lady Councillor, at Bremukakra. Lameda say, oh, I fe, Yami Shamichia, wash a phone, Yamiadu, Obian, Papa. Oh, so night, Yenya money, can be beam. In Pennyphone, baby say, a Juma Bonnie. Oh, and Sacrono. A year, oh, okay. And Tissa will Bokron, Sacrono, yeah. Na o kan bibi say o ye be ma o se wo che bayere o chi nkosua wa ma bibia embu na be o si na adwene PSC pose obeye adwuma ne se ne be ya obesi baby e wo wiase a o ko ebusia empacho so mama counselor me ba yesi a ebusia for bomodin ana for wadwentre fabre ye numbers no e go screen nanim fefe no empacho yam family akasa me nua be ma ya de nyina ye superstar ye legend ba ko pe kwa John Kansale win hear me say a country called Ghana
wa say wan come ho ne yankwohwe bia me se da no ebeye butubutu wo ha ne sunya ne yenche kyese kofo dua abrochirefo eba no me dofo bia wo bia no tutu America akokwaji ticket ai na bra ne nyina yemum ne yensua bibi e wo a country called Ghana mu but nyame shraw mama yen ne nkasa hello bra penny sister penny yeah say ya papa mafio ani o jadi sini dia amu obi akwatete asamo papa nyame shraw onko so nya wo kese omo ni ebusua ni nyina ho ban mama say you are doing a very great job. In fact adwuma pa wo ye no agimensem me hu bida and kuma would call your cry but what sign up pejano e dia mai nyame shout na de edi kan me pa cho da ben na movie premiere no country called Ghana no da ben mechia adofo ne ahefo ehwe emiamenu aba Nayas show no mo bia ajo nyagoban show bia odo de eye we adwuma pa so a Ghana union be so bi wakoma pa e de atawachi nyame sham say na nyimre moka a country called Ghana ho asem amen to mon kwadam amen omo nyini che amen date is 17th May me pacho our Accra National Theatre okay Kumasi 25th May CCB Auditorium KNUSC okay Sinwai 3rd June Isbeth Hotel Cinema on nyankofo aduma Samia be ni credit ya yitmia ekantiko Ghana okay iwi ansana ye biem akobia Eastern region okay bako Central region okay because yanya ne sa movie na hiti babia obi anya bi hwe onye CD ana akoto dem yase mo de yitmia all the regions ni nyina na Ghana fonye bi ahwe ansampo na bako connect special okay connect yeah intino Odonko you it's coming 17th yeah. Yes, 17th this month. Okay, this month. 17th May yeah, 17th May yeah. Yenina yenhia mu ewo National Theatre. Right? Hello, Brapeni. Mr. Benny. Me pacho yenina yenhia mu National Theatre, right? Of course, record petro. Record but start season area so be nyabone e do de ye be ko to ba ka bu nti no ene dey me da che bibi ari bia me ye fit o se me dana se o so da se nyame nsha kwadwa nkasa de kwadwa akoma ekita o na nkasa de lewen ke enu ti na tem migusu hira no o de nyame egusu ye ma no na agi nipa bi nsam o because you have a clean heart when wonya nipa wo de asem ehye ni nche oka wo ye na de no mpa wo ka kire wa yeah brapeni experiences in life sunye me pa cho afutuo kakra ben na wo de be ma obi a wo hwe wo adome kanya na se adofo a ewe achieve HA enemy news ni twafo mo ye adwuma so ba be ma ema nipa no asem emu abamuda ko nipa ne hira wo yes enyi nipa na do ba wiase nature no oba do ba wiase ti ade na be che nipa no masem keke amana bu abam amana chwa sai me bibia no aginya me tade betima ya bia obi abaya de akọ me die ni me ye betim bia meye me me so a na me so ko tinya de oka na be se me yero ka na me jai afem pra me ne ma kase a chense ko mu wi me ye she kana fo nyina ne munyam ene Ghana movie industry fo nyina ne munyam pe che Ghana fo se kuma Ghana fo do kuma u ene ti masa boka de wa no wa mo se ba diem omo ba premier no bi omo yensa nyina se ba nyaminsa asa betachi amagima no ayefe sa to a festival I can't call Ghana na meye no
I'm sure be a brother. I'm friend, I'm me patch was a friend. One from you, you don't worry. Okay, Autoproba, obey magic, make your council. Bra, Yankopon shroud, ye dog. What shall we say, ye dog? Ghana, the Yassi baby, Uncle Lampenin, Cocracker said, Bra, one day, Sanya made the Wuyano, and ye Juma Pan, Uncle Pondi, ye, Crumano. Nenya, ye cool women, ya appreciate, ya appreciate, ya, dear man of Craft, ya, Yakasa Kumawood, and cat toffom, cat quack, and cat quack. Enke ko I want to someone me kwati ya da se pa chia wife ma ye ne chia wo bia chia ya mani na wo se nya da wo ba me kwati ahoro ah wo se bo ne kwati ma ne kwati hu ye se na ka se na shisha wo nsam wo se ye so o ya na ni so me twa bo wa ha ma na kwan kra ya mi sha jo ya da se pa we love you so much chia kese enkoma mi akasa be ma mi and Grace Kohe media or UK or so share empire Yakopon Star Grace ye do too much and share be and sign and come Germany for nyina abroche for nyina titru Hamburg baga kupalu Hamburg na me call ye ado sese wood barbering shop papa ma na ye wuti dia ado barbering shop sister Grace friend say honomo before I tell atuna baby I will be one day na call you no says but brem kakra bi maye because your numbers near 0244605647 0244605647 me so free na for adwenche fabre and I say giant message now when him say David na ohwe nwan okay na so na nyame asiesie ahemfie e de ama no na so na onim enti na nipa bu ne animtia medikan ka say adwuma bi a wo ye hwe so na ye ne yie membu adwuma bi a Bible say do not despise your little beginnings kakra na wa ye ne yie nyanwosa som ne ye ne yie enne enibre enti emrantie ne mabawa bebre epre apia honyade se wo mu bedru baabi ni se oye wo pre so wo bedru ho enso na na aka no o se me fa ha me nya ho bratie me to me chireben ina chichiro wo free say wo de wo kura de won kan brabo no eto de bia na nipa ehwe ho kura na wo bu ohwe nyanya no na wo pe nti eno ina ebia nya na no na ye ya da bi na nya na no e ya so mama kakra yeah hello hi oh me pa chobo ko na we yes Adam but I'm in the apostle and Lincoln you apostle pacho baby I'm really so impressed about Louis. Okay. About me, I remember those days about Louis Kwejo. Okay, Kwejo. Oh, me know about my so impressed because I remember those days we just called in the bar, yeah, you know, when it started and you know I'm for you know. In fact, that should tell you call you names. Hey, I saw for quite there, they home. You have to stand, and I'm for them. They're all bonito. Okay, good. But he's so good. But, yes, and I like that. You should go ahead. It's not listening to people. That is how God has created you. They can call you names. Make sure you make impact. People who criticize you will come back and say, "Good morning, sir." Yamin Shao, pa. Nana Yeboa, of my member houses here. Yes, me shall say, I didn't see and I ought to me dress it to say Oba. I said, how are you, Hono? With me, mark about me, shoe, hills, near dear. There's a how are you, one dear? And say, I will bob ban when you are my house. Papa. The whole Mason hour junction. Okay. We say Nayas. Okay. On hour junction. And the make my. We say Nayas. The whole Mason. 1 hour junction. What to we say Nayas. Exactly. Area say Bible say. Your man is sitting and also in your bufu. You know that already. Yeah, I know. Who's any partner? What's a one woman? Assembly and I was seen. I was seeing yes, any past mess one yard. Okay. But more now was Sereno. They were two film. Okay. Now we're ready. Be what I wish I don't maybe had that critic. Okay. I had that critic. Okay. I was shut down. Me, I pain now, Roberto. And I said, my way, give it a
Okay. Any chessing. Okay. Why Nigeria? Okay. Tetanum many be head. Good evening, my sweetheart. My Vivian. Okay, Auntie Vivian. I can't say Poquati. Yamisha. Never saw Miss Yamo, and I have one. And I make you so. Yamisha. You're done the fire. Okay. And then I do my fire. Yamisha was so quiet. That's it. I was sharing in our money and what? I was saying, okay, yeah, hello. So, Nana Yabwa. Say no, young call for be brain now, the Obuhaji politics money idea because they say we are saying this year also person day Yababe to Abe Udo Hujimoana. When I may farm me who but Unya young card who be Jim. Minya, I didn't say when you are no from Kutia. Oh, Nasanya Bonnet, Ebiana, I know the air about obey. Me or Hose, but yeah, Jim Melbourne for. Okay, what's your say? Okay. That is the one that I never moved near you near my. People on your Jumaya. So was son who had the tunnel. What I say? One I had my Bakrono. Okay. You said they made fun and in Bradley. And I see what my yam a country assuming. And I see Mary Addy. Okay. Until one must say be a 24 economy. Okay. Yes, Obiana. What I say? Yeah. Maybe try my man this that. Okay. Then be a my friend and say, but say, and near my city is econo. They say, Opa South Samana. Yes, what crowd catch themselves the same. I was say, and I saw it, and I saw what Mrs. Shaduma to the pastor. And for some matter, that man of catch you know that already. Me, sister, I said, my woman, and someone for Papa, my man, someone for what about 55 and 5. Oh Lord, that's my enemy's died by surprise. I talk about social media and you know my about because me carry intro. But what you that and to me quite creative and to dancing so. Hey, Nayas dancing. But say Nayas dancing. Asuke creates. Hey, Nayas. Me can't hear you. Okay, but I say how many times then when you broken heart because we force a broken heart today uni abotre and how are we on your man until or baby broken heart na running with jedro. Okay, broken heart we are banning bear man na running with jedro. E tu say when couple jedro anu ohye one man na wada so na what didn't want that broken heart na broken heart dey say na edra ni mama ma broken heart and one angel energy drink. Angel, they make a no. Me the angel dear. So what you say? Man dear nyina no. Angel. It is a broken heart in a chiwa. And one is for me why then one no. No be na so mama. What's so dear by and one angel your friend is saying apple. Aha. And na papa so dear by and one cola just say nyasem ketwa. Yay. Too swear. I don't want to so mesrawa it's answer angel energy drinks yeah any angel drinks there just say hey what the near man what the near man no papa aden what dwene ye ho what dwene ho what they would have to magic Ghana man na asin na mama so why ya dear next time be asumi na me sumi nyina me de me edu me say me mayem na na open to kwadodo esese wujai open to kwadodo controversial ne do so dodo obi no e hyenkofo tirim so obi obagije na na ye bo abi oba bedidi na tem asa oba atem die no onu say na ya onu asam ahia na te se bo fra abre oh okay wonnam ne komodo that me pebre ba ye no wonnam ne komodo wa bo fra abra no atibia do me ya na akọ sa na asam ahiti okay me pentokwa okay what the bad there what the bad ni pan the bad there how the be hia no eno de enye creating or the na me kwa me pani pasa be srem ko di machi okay me what the bad there banko for so hwene mo bon pa me ntesa aso but ko for so hwene mo bon me hwene de so pa so mo me e mo wo mo de ayese kamia dokono no emu ne bo ho me hwene mo me sa papa me pa cha wadaro ma fa final you brain na ye na yen so yeah I say na yes ye kan na enjoy energy drink papa lewe no shey kwanyo me fa kwenye so atra say experience ye nua be me share no ade ba trumpet so bia fan tintim say emre power ma opia okay in fact ade me title nkofofo no say ade nyame de many person bo time 2012 papa bi 2008 or president wenya 2012 wenya so that time now come president the train year 2016 no
and obey present sada brabotie eti babia wo hwe efri bia na memma de wo nemu enkasa wo mraso emre time the greatest gift anyam de amount no eti enne ne mu ayedin bo chena emu be yemre wo so betena di dance yes ni ni be man e kanedie na me kan say wo to na mu bi at the story is different me ne wo to say ma ye we nyina na so de nyame edi ma bedruni na se nyame tima pije obi a papa nyame sha be shofa wo handy number to dwana no na ya so bi person follow me bia edini Apostle Thomas Christy appear on all social media platform Facebook TikTok bia Apostle Thomas Christy appear my number ne 0249 450772 0249 450772 and the man free but more this over send WhatsApp message and also audio menya mre na na ye bre na ye kitu e bia my next time ye binya brama so ma me pa so final words kitu second spend na pa wo number to ya make ni say ye nua be ma ne ye nhwe ne ne ensua no wonim eto de bia o say de brewye ahobrase etu eye anamonto bi a ye tu papa kebe say ewrade de wo ebeduru ho ne embu obi nso abonfia esanse wunnim senia abrabo ne ebewie wo echina ewrade do bia my number is 0244798359 for number to 024479